Vzťah, manželstvo, to je živý vzťah a každý deň je iný. Tak ako kto si povedal, že manželstvo to je ako tehlička, že každý deň murujem a budujem domček, alebo lepšie povedané domov. Lebo dom si postavíte raz, dva. Ale vytvoriť domov, vzťah, atmosféru, prostredie, to je celoživotná námaha. A dokončíte to vtedy, jak sa hovorí, to manželstvo je dokončené vtedy, keď po požehnanej starobe kto si odíde a vráti sa k Pánu Bohu. A to je završenie manželstva. Lebo manželstvo je len tiež cesta k Bohu. Ja, Branislav, beriem si teba, Klaudia, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. The hand, fingers running through hair, lips pressed to her lips, so I was caught unaware. Arms holding me tight, tears in both of her eyes. What a beautiful way to spend the rest of our lives. The sun will reappear, burning auburn and red. My chest was the pillow, green grass lawn was the bed. Last night was the night, one last moment with you. And what a wonderful way of falling deeper in you. Why was I feeling nervous when things were going so perfect? Now I know that it's worth it to spend forever with you. And so I count 2, 3 and get on one knee and I ask you, darling, honestly, I've waited all this time just to make it right. So I'll ask you tonight, will you marry me? Just say yes. One word, one love, one life.